Tuono si waskewa, metlili metlala, shaplak na si waskewa. Kaksikin gat ke maulash, ngati interest kal batakan si villa, we go skill du senge, we go ske, may fakak maash, ki kastan gat, glomallap na sin gat ke maulash, ki gat kain, gabe, nagasilen sa asya, nagakaksyakanal, siya fellowship ki kaslal, tagani pray, tagani lila me ashurash kewa, lo sinful was kinugtugin me unlal, fakat tagani vashnamet. Metigat vashnamet ang anigesta tagani lasha, kis koon nge, nagat click, like, and share, and kain kashakat kimat tagani kaya. Nagat tafulapen na, picked up where we left off yesterday, nagat vashnamet. Siya unsa ko ngayon sang gesla, akmas wikat kaya, kaya singi.
Bilanjin kat kan lip allowance ko aki unichelu masumla anaking academia katun da kain initiation chicken gastan kat ke belchinge metiget fashna meda karin chakla da kain ilash ba kat fashna med kat pasta yetom kat flat lush inchivid bet kanage presence lom inexperience wolen alom panagat ngishake kashalom kat papa in wigat kil du chinge ke fong si som la kat cheta kat plus wastam tulana mat misel ekom da kaskatyak nagishilin sasya lelakat na kaywa mamol chun lenchingin kakshakin gom ke plan of salvation longum spama wen kuloshi fanna na dum in the kamisya kashkewa kataka na yeto min kain wala kisin kakshaklas na shum katita la katte deserve mawala na yurum mekishbin kat matkuluk kat fotodolen mabespes panang orela na siya kadinala na aklin kom kakshakin gom ne oinge langsilom katsak na palakin ke main siya bespes kita kalas na yuruma aspe mamata ka na yuroshki molin metlash makishankat panangatini na kashalom kat papa kumin wikat pe kashikat ki mana kay wa makumita makatin na kashike kumita pe metlash mamdain manasla ki matsyaw klena lash mafashtigikat kafinne kat mablakin physical limitation ka oyev ke manush we betalik na das metlash masin gelbos ke besinge kamashak penash ke probationary period la panangara kataka na yurum inga na kalamila mainge katita la main ko yin main kat molchi fan na komentake e kataka inga in silpena ngishe sum ki kashalong mi kashikatke
yok penagi government lash kat praike mit kol mutawakin siya ulash nakil level sima vladimit kimolin mit lash kat ngesesim kumin gasha mit kol lash ingan dieten ingan pain na nakin dieng katin mas mit chena fineno ekat cheshuksin malik kat ngesesim kat papa kunnak nas gasha mit kol lash finne White House ka United Nation madan fel na kewa wiyan ches fina neva sem ka da kashik ches kushai aku neni na en ka dashwe kat ngishe karangan ya klom ingain nishin gatyak kat kilo malap na shum na kum katlash wangan si kat ka anakom panang kikata fast na medin dututkin kaslom na nakmanas shung ya maingin kat o kakat lagi kaslom katin dufin kaslom dukka kishpin fella singa awila na pas makatakilen la fastigin gani klom agat sinjin gingadin patachang na gigat finash ke bedari iskataliki katia fak makuminara kat papa da kastum fakla siak eva udagot na sium panengat ka ke pasala singe kaywa we might wish na kaywa isvid da kayni sisin sigin gaslom in kan kol kat mayen ka shaw fele mo wangen le e kastum ya ne duk ma bat ken wen na dum Jesus Christ kat la lalfungi ke lal da mi se tukun len dolu el molyak katang la kelya katang la magluk na kewa soak na yun kat papab soak na room emata in der seat cash meta kat kaksagin gum kat papa nakmanas we kat kasha kat karangan kat ken wen na dum kat pray lalfungi ke wen na dum amen gulo kaksagin kat ke kat kain mol shun lan chenge silen sa asya katalengan ke malutut ma ashiros ke week phone chenge in ganda kain kasha kat na pa na ngaro kem tawa kien wi ke kataka sham kun ke Chronicles na pa ipru taka ke tustea na pa shoot pataka ke Friday sette buksinga ipru el taka be gesta na sheshki mama ashke Leviticus na malutut misenge siya taka ke Sapta singa luo singa fa singa laliko singa yok eleta ka in sham kun na ke experience sila daling din gat nge kel mo si smile som na ke bon fino Sinai ke pelsima katel fak mo metti kom dako faking na sindalik na di ka ni note mo ton so dako fin pa na kemetolan elo sinte wimtan kelo san bean pangelapan matalian rekmalan gada manaw tuf si bakadas kenge na pa na ngara ala yok sibe na kominda ka nagigas na lan gada penganalen ona king alutiye kaya kita ko ki Jeremiah el shamsham kun na kela musingi wangin lesanan mit in pellala metti destruction go ngaya sikyak na sindalik na din gat ngaya wangin silos bang si fak masiwas pa iya naral fak la calling si mga taskeng pang sinaki mat kalen sa plan gata la kung fakak kakum on kakum sangkasha kakum hataboy oye fakama kum akalem ye tangibility sang alen ko sinimen mitsi conrise ko ka finnin pangak na sin mitsi mas se makat pangon masikyarosh mana yok sisin god kadin ka nakkayemat wiyasha nara ke Jeremiah shamram ke milututlal saptalam nga lubal shamram ke nga alana yok sanan ma elshaman ke telutaka in shamram na sindalik na din gat ngela
oielous nge kose tipenla. Kose tipenla vingos matana kein kaiwa kaikalosan in sevelet losan. Kose ne na in kai fallok na yun kat papa. Kaya sanam kin Luke Chronicles nge. Luke Chronicles Sapta itkor fasingalakos ak esma kanya komla. Ma makat patatyang nagema kat fak mo may kayo kamamatagata anan kishang mo lasha. Nekimolin nalalfung ilasha. Il epena mama taka esta kaspesha. Fin pa na ke mata sila kia darya finen ko siya. Alupengan ko na laim. Nga se ko kui ikna wowo kadin oreksasi mima. Nga utyak na ke restaurant yung nga siya lakapanang laim kong dahil siya. And mo, ko man wengen laim. Nangangi. Eme nga kan mo lala finne ma siluo. Delus takata laim siya na lapan na crepe nge. Nga menge, pangalaim ma siya. Namoy nga, eki nga sike me nga lang sim ngo laim. Nga sukya na ma, kanga na crepe sa wipa na kalowa. Sangente me, sashimi si nga is. Nga wi kawak silak nge, childhood friend silak nge. Tamlil morle, ba morle nga welal. Katnta mo ke restaurant singin. Pange wangen bakla wangen petengerin ma. Kat shuk. Kadinus kata inaksukye kabun tralyas da finakso gabe. Metigat sunen ma telelang wangen be. Alina ngamdakin nan kala faxi cherma yang si stak lo chronicles nge. Ngan si kadin takanike. Na mayen ngalang si sham usikastan ka taki scripture in mo oelel sham laka in mo tinanaklak ang akan base mga shamana ki pepala. Nara siyo ay makatindawak liyak nga pa taka ke Luke Chronicles Sapta itkos na fasinga lakos singa vak mo elos fin proy na sik auliak forlaliki makuluk ma elosara na ngefa longolos in kasaume nakmanas na selos. Si Filpe akwoye en selos. Kat fale na ke oyema sikyak penasil chermayang. Sima chermayal fa ka pepa. Mapayi kateta. Makuluka kateta pe. Na musenge wangen lamit lang si aksiwasi matafung leo. Nakatwi pe patatyang nake, nga shik mata finances ko siya. Nga ito na pa fungin bulum siyang. Putakin yakle. Pange masing siya maisang akes makin yakat la pelin takakek, pelin som na wan, pelin som na in kofa. Erakat masin shell. Nakatsanga tasak tatafwe katle. Nakataka na ke si makatakan kay talik nata sa Amerika ma. Te washin kat kalya talik sinatas. Report ya gige lutlute. Na government na kasi ke talik nata sa sangnain pun ko tayo na mo tsikat te take. Kainin mange policy nge te manasish ki makatmata laki. Kataka pe nga six-pack taka na ngayon na nga uspek-pek lakain siya, for musing ibe. Makemol siya na nga. Nara, nga fale in lingan lagi mo laka. Fale ni pa, nga si fela petari. Kikit ni laka. En siya siyafin masyala, manos masyala, na kalmiya pa, katena fashkin genik siwastan gat mwen, siya, denel siya sapta singa luvakla, hastahit siya belan gat elusi.
na sikong. Nakatpin som na Daniel Sapta si metiga tsungyo luto kadin usye kata mangan kya shagat ke mol lasha. Daniel buksyak long ulit kosh ke bukon ngolon kosh ke pa palang. Sapta si vasingal luel vak mo. El vak na sil shike kat kilen singaul. Shike kat kilen singaul usye me fukunchak kadin kang ekof kadin nim. Musing ngavin tie mga rice ka potato kansi mapek ni ka mosula ke pata mga sangente sticks then aya mga coffee carnation juga yakle then aya pangatitlan ka ata masyuk ngan mas kitel som na ke show Daniel ma Daniel wiyak flat yakin matage enlan met akilin yakya Tasaktal shek na remain esamama el matalake in fashkin geniklan God. Narahel refuse el kang mungumay takyang na sila. Napa ngalotoy la tayo tsingike. El fact na sila shikikat kilen singaul. Len singaul singa esam yara ki nga masyak ya. Ora ki tiginistan yam dan giya kal siyak sik lenorela arrangement like yurik malala len karangan ya. El siyak sigilange tigin komni mo komekaw lusyak ya. Ang pelsing ala na nga nakanyel postak torik magay. Ang ayngan ki kasin siyak silan dan kiyang tiginistan yam manil siyak na nga masing ayngan kaya laltang katel fak mo memisya. Kasin lalal fung isilal ng pangalang sinapay. Del fact mo kumekaw lusek nake madalera kay kalen mo orange kirik mo lala. Manash masi bang bang FML umgan rek makin sang kasha show gipel mamasa. Faklak na silbangange nga kaulen singaul. Pangan dusian samsam silasngan. Mun nga tena ale pairpake mukuy samsam belsingi tanga nga top tanga maintain ikayak. Takta lang mesi kumrak tar masala kitni lomo. Nga fact na sila nga parang kasang usuk pum ke kum kolma. Mun experience laga ko siya usuk ke puk namda sang masin ka usngan palye mangan ni dahil kisin siyak falin na nga temolin siyumdel napil sana takata na ngani kin la usus po siya nga natalam nga makim lapas yung dahil charge siya kengan. I was being playful in kasha biktang Allah. Napa ngay siya si perang alang siya taka na yeneng Masi mga shifella ke patkia weekend elu siya na siya ngan kan refocus ke maulak. Nga pangon na mo king awrek mo ngawrela. Isyan lalap orek mo glenyak. Dahil nga shifella wangin na shipen salary lak. Mga esom na muli out of pocket lak ke bills lak. If you're not insurance, contract na muli 10%, 20%, 15%, depending on your policy. Nara, takana siyuk, ngan kain matawak, motkwek mange. Napadalus mo, kadayan na nusko winiki, enzima, lapla siya kadin kain, Fincom LA la kadin esta tolu ip kitni loman nga. Kadin sa pala payap sikeo. Adalistla masimita. Akluo. Bakta sila nga nephrologist single vakla. Fakfak siyak tolu na mamulyak kitni laka. Miracles pang Aparang ale engan ngan kanta ka wika was ki mama katash keng inkan kasha ya kasha ka was. Napana ngara
ngalang se usi sko ba unge metiket fashna meta nga ngatana la ke spen nga diema me may unsi nge ngale kaksekin malutut ma kadashke ke se sko nge inzang ga kat fakat fashna mana ke tinda nge Kulumalap na sin riksinadash ma yaklaon skonge pangan ka non sam laka narang ay ngan kin mayong ay yenge si wake up call na shish ke oye sima ngasun nge malu panganan lieng ngayon na lieng pelin mutulaka ngayon na lieng munuk when pel sinama shafla mo mong sila kung ngayon na wang and chance magat kanjil be actual simola shiringat Dasak ta masima yok shibe bang ako mindaka na yetan kat flatlash penganalin experience presence lala polel fakla kinga moul matayan jingi prayer anangan we kumbena fellowship sin siye na el fak be oingi e ke pel singe fastigi fella singe ngaita lang asumnawiye. How wonderful is that? Narakilini ko ya katako samsam kun na ke ipru katako samsam ke ipru ko ya
Ingan witawi shupon may lutima ashke wik musingi. Nara katliya na ke pang si mataka na si ke wik ngayon na ke pang mataka na si koma pe. Fakat tu pukye. Kada tu puk fakya. Ke pangon yak Samuel. Ke pangon yak Moses. Kainin mat kalansap makadil pangon nga. Fakat toplalos. Toplal Jeremiah elvakla. Nga first lele. Me excuse la koma. What is in the way? Evin nga kum sun nakalansap akad. E ashma lang shikat yak. What is the plan? Me plan la kum. Insang akmay sa siya la kum. What is that plan? Kakat papalashke. Tiye malalang ako minta som na yorol. Lem talayak. Pa eshamon yak yoke pang sinasil Moses nge. Kos finliye malutut singal sanam ke ipru singal lufa singal laikus ke longol ya. Tajakta context kyan ay pena kitalik ni som na ke final sign na ya. Nara ke week singe ke Pelan Henry School ka pelan Itawi ka week na ke wa ke kasin kol singe Aslesin objective tolu pel na ke wa ke week na ke wa fin ka tangalye na katatakal men melutut singan kadin te tuyak ang engama kalem dari melutut mun fin kalem dai ko mata ka fin gat tuyak ang ana ke lel faka ka dai faktari nta Snapellasho. Kattaka in fact la me pang singan summarize your context ki pangon ya gelngan. Ki kas foto to academy la me sikyak ki pel si pang mang chairman na ki kalan sa plan gat. Na vin kum kunna ek na kum kapshreng reaction lalan na toplalan fakya. Kelorek excuse ngen na ki factualize ya ki pangila lang ki aisya on gosh. Fasal gosh ilma ngay nge sa payale. Ay samla metli ki vakla malan kata me matal. Faxingan aspeki fakya kagor fasal gosh. Pangu tuf rik malan kata panang ki pang Moses nge. Len fakla sindalik na din kat nge. Insom na sabon final sign na ya. Den osun na silos. Ngaus kuwus metakali ki dari. So therefore, nga ke samsam na siwas, nga ke si kuwus te, in kuwus pa matan fel, in metol sila ka. Nakuwasot mo ton siya taka. Elosom tayo na nasyangeng napay. Mwen pange, eng palal kusus nga sikyak. El samsam mo matandaras pasel. Pamatagin siya alam mo. Moses tayo, kung siya na mungkin asom. Kung mungkin asom. So Moses na sila, amta ko fakla me na siya. Mga fakin la som la lang. Kat fin kapsa ipru. Singa lu, singa laiko, singa longolya. Kat falok lang ki Exodus singa liya. Pel singa, na pa Exodus longol da kate. Pa fastolo, niki singalit ko siya kama. Nikko may sinakat sayak. Nikko marana sin katena mashalela. Kakatena ma on. In kasao lang, ka felatin. Ka anya ko fel. Nikkom si fena ay pas na selos. Tangalem katlom sikat me lemta. Pasi sara kita kala ke kaya. Ngakem emphatically akalimila. Elusta ka masa pake yotlu o te yotsina. Parang asamram kunda ke shene na. When yotsi metnge el samsam kun mga kominara na singat. Para bang vertical. Sopun saksingen nilang. El petsesingen. Na on course na kisingya ul.
in maslo kom na sin meda relationship. Na kung finli lo pugin lal met nge better na Sam met nge on tang kakshak lament alal alleluia na sin God ke Sam esokas oye na lakom na sin met wiyes. Malan katal na taklo elelu. Na paneng el kashe pe na ke iplan matayan na pe. Matayan kalan sap matayan na inan ridi ke sokas tol ngulsi. Virtuous woman. Naro ke si lesson plan aktology nga pa develop a plan. Or let's si plan ma encourage a kaya congregation ga ministry an. Tasak ta may torelen matwe el oye si masang shrela. Na para maki kasi sila Jermayang nga foslele. Nara malutut ke week singa ta kata na sham ke plucking and planting. Plucking na lang kung faila ka fasek ka fasek na planting kum yukuye. Nara kat finni na ke introduction jeng sham kun na ke me mama kum faisla men mangan masala. Nara kat fin yukuye mangan ne kapa kyok elik. Nara kaya nga sham kun na ke fitte nge ke pelsi makum. Sista futea ke kainin folk ke kainin soil akusma academia ke papalya klanchises ke meto sapta singal dolu asam ke kaya na futengen kapsriyak na kinga pelsing akum ace kaslan gato me kataroke na si soil ngen elmo yukuya kite kapwe na finsha kapa kadin long kaslan gat nge in kentako in kashikat the malutut singa lesson context scale kat folok leniki parallel Jeremiah matawag kaya kon folong litkos metigi justalan Christ yakan pa yait nga ultukun parallel Isaiah bangen el matawag ke en si bang bang enatot Jeremiah si wasyak kalemia pafakla puksingi fakke kasla Jeremiah wenna da elkaya siesin metolan si disisik enatot ke fellan Benjamin Jeremiah the kage shufla Levi nangakom tie the kage shufla Levi ametli faim ke na bafong fong in temple ke Jesus Christ the misha list shake kla ka chiwashos na neron Jesus na ingi na kat kapin kalan sa plamalu nara akademia kle ke pelsing ito ko sa flat chefinen Assyria el misha siya aksafie la pelsima ellem kim tan fel kuluksi and fellows med Israel. Na fakla ospen siya foreign menaces takka usilokalok na selos machudang na met kan meditchab met Babylon ma na ke yok kegalik fun met nge ke yaklam fukwal nga lon kosh sol silanen Babylon daga na de pangi pelsima de kanaw san Jerusalem. Nara ash yeluo na nga kami samye. Itfuko longo luo metigi sustalan Christ. Taka fun matia ki Northern Kingdom. Pangasam kun nakel Reuben, Simeon, Gad, Levi, Dan, Issachar, Naphtali, Zebulon, Walaleng, Joseph. Na Benjamin, Judah, ke South. Nakanaw siya kliyan silo siya ke lamfuko aling longkosh. Na kung finli ke show si Marek lagi itfuko longo luwa seriang en that laga te usta na mukulal giya matayan. Na kung
minor siet for long a luo kilam for going along course pangan du shen yen mashlon shaw shima fon machima the correctly nasinen babylon ngen fin lang siya kyok ke dalum ke angum sum ke luk to ko shalon mi kor fossi ayepe fosal kos na singal si pangan pelsi man Jerusalem ikorie a to ko sa flasilan en Jerusalem ngen pasarakaya nado Josiah dalik na Josiah siya pa Joachim ketukun konaya kyak puklim siya Joachim el derana ke Josiah lingana kya el sip kya tolang na kya onga yengen kaino yengen oye filengin mukui ko oye sawengen pa orela talik na dal Josiah yengen fin managal sa da kaya siya aksa fila toko sa finen Israel oye pe Juda menas toko sa singal ye makol tukun split sila ki Saul David Solomon kol ki United Kingdom na fashili kel Rehoboam na singal ye karangan en Israel na longul karangan en Juda na siesin mat kol Juda ngan pa Queen Atalia nara tolngul ya singe kya pa se pa fane Shaflan Assyria sistaklugen Northern Kingdom Juda rak na vashnamit na orat Sedekaya patak siya fila. El patipel yaklatron mo da ulul na somne finen pepelon. Pangan makayok may takyang na sila. May fakyakang na sila. Malan surrender na. Wangin madali siya pero round yak lehel daldari. Malutut ke wik singa sam ke appointment siya may takyang na sila. Charmayang el sam na sila dalda. Padel dan along. Niye? Na parang ata ko alena sista pel lakin sam kel Charmaya ke wik siya. Na pa uskat megat fashion ne pakata ka pe sam kun na ke mama shaman yak te pe na ekle na ke masap may dak yang sil Moses ya. Ikaya nga ka sam kun me na ke puklali pru ngam to ke sapta singa lu fosi na ke toluan fashion ne somehow wut lagiensi. Nara panang metika de som na ke tafen melutut mas nge ngalang se usi me enzima kat ko mettiki enzima wutlay ko yanak sa fila nakat fast na mitki mama asha. Ang chilpe aglen ko usma dakan bain ko na kewa loga ta kalawusan. Ngaple video si ngay nakkalimbi nga recordi enzima makatashkya in fashion na ki o yesima me na nila nga erof kama singe in mo takana siska din kain show sakluk nga lima kapinain ako Florella kal kanila nga kain usima singe Mabing ko flan nakadetay first na met sakluk nga nandiyan ang mga kain pinsa kosin kan long nakapasa kalamila ko skan long fin ko flan nga madalaw kanya Ano kila ko skan long ke video siya men ngaskan share ngasak na shukla nga me ushe fa kya masinge fin ko kan long ke nga share piya nga staklok ke abong la singe nga dalogan niya
Kishbin tafung le share shilok ngistakluk. Istakluk nga rata pa tafung le non rela intalina. Ngaya shiki di lang ako in usi nga. Okay. Tu ana siwas met lili matlala. Mati kin driskal bainge ki luti la shikaya ki frate. Octobalena kos atolu. Kat lututne otle. Luti ya kishbin audio akunle. Na panang usi kenchi mga tui kaya kamdawak taka kenchi nge nakatafula mising ki malutut mising. At kaksakin gat kemolash. Egat kuloge o mai lusena shesh kadin gan siesin sikin gaslala. Apa nangi ngapa ko ingeo ngausi utila shikaya insang tahula o magadash keo ingain shulbena kashikat kadin gain tako intafula enchima tena shafla malitia kaya kaya. Apa ngausi ke basinge kadin gain lipshela. I sam na kash shibatash king. Te kash fototoshi. Na kisham silan writers singe anaking afakla rikmangan metaphor shiki kishitel. Elita na ki me pelpe ma kash mit penai kash pam da kash. Na esham kun na ki da wax singe en ke Christian life sila kungan. Nga ko minetala, matawag tari. Kimit nga sumakulan tuyang kilainin kasha siya. Kumali imit situ, el kifalya el kiasiksi. Kiasiksi kifalya kitari. Mayun sila kumasyola tari. Pamulin lalal fungisingi. Pangay mayun singi. From the moment of our salvation until the moment of our death, all are running the race. Lakum fact mo, church, you're in the race. Maluye na pasaflen masingi. Datari ke. Minsan mabatpat, mul mabatpat. Na para all in fact la I have the race. Luto mo te ako fasit ko siya. Ngasang na fun ko. Ki akatan lok. Ngasya fil kashat lok. E nga shukya ko. Mesi shukya ko ngayon. Lalal fungi. Kat mat lalal fungi. E na nga kumin ka in fact kasingen. Fish. Sang na fun kayak. Ki akatan lok. E nga aksya fila kashat lok. E nga shukya ko lalal fungi. Que pensi nga kung aksya fila kashat silas ngayon. El product si matagag fashion zinge. Endurance. Palong la. Narakat select. El machulala. Kat fashion ni kisafla. Masi mga iskat yang nakengi. Kamasi mga ese yang nakengi. Kamasi mga kat wena niskat. Isam na fakla kumtekan perfectly. Fatakan na rin Jesus. Takat na your all. Kat manas, we have weakness. Kat tekay na ragashingi without Christ. We need it. We only endure because we belong to Him.
Peter il fact che si Peter si le me cos lang mai nge malos che si ben la fungi los kadel karngen ko was ke kalal na ke molalal si ako la na kalemia ke pelsafla nara takana si kom kadin lekshin in long na ke kashin la el enena la fungi lakom que buen culo si fanna natal mamija fin saxing e moliak e soak mdale boleyot yoron el pas source and perfecter jing in kisensia kinna si kom seu si ka si lakom nge seu si me mungunesha seu fule lang ako mon galen simsingenge author singe uskat leniki Sapta singal sikat kalem ke tari. Kita kasi lalal samram konal April. April. Samram kun na ki met ma enwa kipe ki katlas. Met ma urek ma upe kuluk na si. Nakating na itang li na ki oyang nakatli na ka shifena. Jesus Christ, mama, met ma, masaman nge. Old Testament saints had na pala kayo si ma Jesus el palak ne. In shulpa na kalemye, fasyak logi pushing along leila katin shilya na Jesus. Leila katin shilya na Jesus, siya kolkat, aksi was siya lalalfung ilasha. Lalalfung ila kumma finde intact, wangen business la kuminsis na pella rin som mamalua. Ini na nas lalalfung ika siyang akum tufen. El finne emise fin saksing, el tie na falek. Kasi peningan sa el akwot na ke, na ina nga uminingan kinla, mga kumpalong la entur nga aslan na si itoke. Ora, el punlesya la makin lan misa fin saksing. Sapta el mata lepo leyot ki trunlan kat. Nara usina si kom church, ingatang ni Jesus, the source and the perfecter of our faith. Inakalim na sin fellow na phone na nesayers ngayla, Christianity is not a cult or hero of worship. It's centered on the singularity of Jesus Christ. Pangin masimas kaya. Nga kum tias misingi kisipel Apel. Nga kum tias kisipel Moses. Nga kum tias kisipel Ephraim. Kay los na kaywa siya malal fungimisi. Kataka ke centrality singi ke pailang lang Jesus Christ. Church exists kisipel Jesus misi el molyak. Nga kum Somalo ki siya rin calendar din machusa lanyakit ko pa sette. Dahil molyak ke Senri. Narakat akpalatye mat Kristina. Mana akwa ki molyak wan lay mapamasingin. Nara kadingay tang liye the great cloud of witnesses mga shaman ke sapta singal siye met na we are in lalfungi ngaya the great cloud of witnesses dal akayikat inspirikat la nga kum shek na gasas misingi
been Christ. Nara fosyak luangan taga akalimin na sisla. Katloang akuye nag-source singa en siya Jesus Christ na el siya ma-perfect yaman na kayo siya na Jesus Christ. Kaya nga kumindikiya masing kalam si kumna Jesus is the one on whom our faith is founded. Walal fung ilako mamaki Jesus Christ. Pailang si mga kumlal fung ikiyang pa Jesus Christ. Kat ni kalun siya Mary. Naktanin na kela ka Mary. Nga kumtuke unshakable crown. Kasi pinlalal fung ilasya. E nakimulila mapatpat si makatakot na kaya ngayon. Jesus Christ is wangin di kimula como na wangin na pa masing akum tufe. Ora pole il fact che si corre in sapta singal migor fa singal ako singal migor lang e Christ il fintia molyak ligi mise na wangin si pen meluti las e wangin per si pen lalal fungi lowus. Tia ma inge makena akatorek lo kikiep kikat. Mwen kat fact mo, elak mo yung la Christ ki mise. E fin paila met mise los tia molya na el tiepe ak molya yakya. Skilo ang masing Pangas pesher mwen kat di na ke validity ke rek malala and the person of Christ. Napanganan si ma mutla video siya nga kaya na kada kain kakain tawala na ke when ingin na mitsingal siya varin singal lugi masing inakalem yela ke nga da kasam kin na ke siya koren singal migor fa singal agor singal migor singal e Christ elvin tia molyak ligi mise na wangin si pen meluti las e wangin per si pen lalal fungi lobos. Tia maing e makay na agatorek lo kikiep ke kat mayen kat fak mo elak mol yeyak ak mol yelak Christ de gimise. Evin paila met mise los tia mol yak na el tiepe ak mol yelak Christ. An sudwa na riti enjingen fakla tia maing e makay na akat orek lo kikiep ke kat mayen kat fak mo elak mol yelak Christ de gimise. Evin pa yelamet mise elos tia mol yak na el tiepe ak mol yelak Christ. So to say that the entire Christian faith rests on the validity of Christ's person and work, na kalmeyan pa, el oyepe pa, perfecters yake lalalfungi, mga kumtufer. Naksinsiyak si Matako pa, does that mean that he alone perfectly lived the Christian life? Katita lamasingan pa eh. Tatep tia pangat point jema the koke fasinge contextually katin kalam kaya. When evine panga and that would be very superficial. Mayan perfecter jenge ke Jesus Christ. Kat sam kun nage factual Paul ngela. Gesbinet perfecter jek kat li nage context lan as a finisher.
El sema akshafe la kuno kon sema itakang nasil. Mayen perfecter senge in kain manake walra la phone lang wangin magat kanli matafung leke para faxing daka it is finished. Akshafe yakle kuno kon siya. Nara ki persima kat papa el honors akosten lan wen natal katlie na ke moulyak sila likimisenge. Sa el make fan nakadetake. Na perfection siya ngayon. Ke orek ma siya ma oye sa kirik siya ngayon. Christ el shekna perfect. She was. By wangin tapong lagi. Ni mising Pa other singers kinala na kalem si kuma. Nakachulpe. Lutlut kunla. Tukun mi se molyak lala. El soak sumata. Lepo leyo during kat papa as a mediator. In kain sham kesh na sin kat papa tamasin ka sao. Eldikie paraclete singe euros. Comforter singe. In kain ak kalimina sis kat in kain. Kalem kun. Kemolin ngan singe. In kain makuluk sima. Ngakumin. Oran aski kasila. Nara Christ eltaka aksafela man kaywa ma insecurity salvation jinge na ke mol mapatpat jinge. Nara kat kain lalal fungi ke inge anitok na kitakalala. Nara takana si kum katin kain liye na kela ifoko Paul magan metaphor. Ano lang na oyen part of speech sila ngayon capture. Kaya sila kumnga naki spiritual race. Kaya siya mulingan sila kumnga. Mayen nga kum kat eninal. Hindi ka na yun. Pele na kayo. Kaditala athletes tali kashas dik shitela. Elos kashas na oye malos ro. Elos kashas ingain ace opisi ke siya flyer. Na paano nga usye na si kum kadinitala ke ancient Greek Roman games nga as laurel crown jema anain sang aklenolosi kelos estakatanglalos kikasaslalos. Crown jema la fokalapan word ke the elusia significant elusia o yesi ma aklin ye athlete jengan. Siya ngakum initala mangakum ora ke molin ngan singe wangin matafong le kama katpapel temutulin li narkelos ma aske kasas la increase ko kachanam kunen Rome in kasas ino iso pisinge aspe opi ak kulana selos makatangla temptation matagana siya. Opi makadel papala ko lang siya. Nara in persilalos nga mas manyak nga laurel crown jingan ka masimay sang aklen lo singan ke elos
orela katang lalo saan, orela aklin yakilos. Anin met ma katemo me pakat ma met kyatong Na teiken matain maston met kyato, kamit ma ashkashpe, kamit ma yok fin panage military mape. Nara athletes can become well known. Ay penanake kaditanake oyake molingan singe kat akwot katin we este furolash. Na paine ngara Pole samsam kun kya singe kapsa nage mol sila kumnge la katash ke kya singe. Mayan elosma katangla ke sidel masamon yak mail kapsa na kenge. Nage metaphor malrang Ash en rekla dalin pafakek manan sitting with the royalty. Matain mastlon elosma aklin yak. Nangetla liena ke kyasa sila kong. Ke molin ngan singa nage safla ye. Iplal pol kya pa in fact mo. Esang kayel ke kyasa singa dari. Pagkat kalimit ke dari. Nara shikashak singa Christ elorela per shikashak singa. El endured the cross for us. Tasakta el terama elara kishipin el shukok money. Ko societal cane. Ko kishipin laurel crown siya. El king akumin kain katang lamayen. Akshik kita niyak elos. Akshik kita niyak kat mafakeko. At despise yakat. Nara kadinara mga etala el temutula liye shame shigeng el forla siya flya liye kofla volla anen display si an may takan liye el puler sila may kinsing el puler sila ni kinalak sa fila rang kaksyakin Kimalutut siya takan fakla. Christ's work was perfect when he said, "It is finished. It is finished." Christ elvintia molyak lagi misya na wangen sipin malutilas. E wangen pa sipin lalalfong ilowos. Tia maingi makena akatorek loki Kiev kekat main kat fak mo elak molyalak Christ lagi misya. E fin pay lamet misya te molyak nal tiepe ak mol yelak Christ. Lana yok na pay malutut siya ngayon daga na siya din kain. Daga lutut kun kaksya kun gat ke. Ngakulo malap lagat kain daga na ke. O yes siya ngayon. Napay na nga alang sipe aksya fiela luti siya mawotlay kaya nga ke onso ko ngayon ki malal tigin isang kila. Na nga kiyel me kostarya nga matawa yakin record so na shafla si delak na kaya tangan sang kaliye video of todo si mga orela insang tafula o ye si katwalangi kaksakin gat ki molas kayo napange onso ko nga
Staklukan kaksirin katki kat kanaksa fila malutut ya. Na anak ata komdo gikas malutut na ke len misingi ke sette. Nara takana shishki si fashing fakla katil se kalana ipushinga luo fashinga laikos ke longolia. Ngan kain me akalemila me sema katakan sam kuin na ke main idea se ke maluti singa katna kaywa ma palong la ka fasheng in la lalfungi lasha aena elosma bangin sum na ke fino sinai mayen gelo sum na ke fino sinai pangat pezima idakyang covenant na sielosya tarak the covenant ma idaka bolikina ma singen ma chermaya fakke chermaya toingol sie fas toingol sien ke toingol la kosa fin akainu se el fak samna chermaya pa puksyak longoul akos ke pa balnatasha pukin balasi na el fak ke chermaya toingol sie oinge man ke ga chamnam ke masap mai da kesin mosi chermaya el fak la ma singin te kana sikom elange lemkar el fak pelsi etaka ke nga fa akie si uleng sa si urin ma Israel e urin ma Juda na isam ke nga sham kun na ke masalla lanen Juda de klelos na ke sho Babylon elos flokshak kadeta ke na ke Jeremiah el fakla yash uleng sa si lange e fati o na uleng mata si nga ta rela urin met mata lalos pelsi nga ta shuke Paulos e kololos miligitcha nga finno na simukul damana selos elos ta tiena lieng uleng se uleng sa se nga era urin met Israel fin fa oinge nga falikie masap lagin elos esa mosta in cielos nga vakatlalos elos fa metlak wangen cielos efa enina inlutimet in felsel inetake lemkat mayen met na kayo fa eteya matawak yurun macharule na pasisel nekilo shefolet lena nga fa na nakmanaski makuluklalos e nga fa tiesi file samma sa talalos nga lemkat pafak maingi na pa takaki kachamram ke lem in fact la at masap singan pa taka ke New Testament in fact la as masap sa si lang si katlum kinchum kewa kinganum kewa e ki kalum kewa kasi ito koan pa lang si matalan lo manakim lang si kum na masingan tepa na sistelen siya pa taman in fact mo I am the Lord of Sabbath naraki elosum na vino Sinai Ilepe na ki elos maeta ka na ki fino Sinai Sion na covenant sa si singe ematawak sham kunya ki pesingan na soloso ko kilain lal Davidan paeta ka isafla ki Jesus Christ na ki Jesus Christ mafakla his blood must shed on the cross satisfies God's wrath el tako in kain kishakel mayen ke Levitical system siya losorek mo yung chain ko siya na siya matagi Jesus Christ porque fan na parela confidential kung nga kuminta na
nake final so ko sayan nge. Itakin la ema aspet Jerusalem sa sesi. Napata ka na sieske kat fin folok le nita ke context sima sham kunyak nge. Malutu ta taka ke iprus nga lufa singa lagos ke longol siya. Apangam tawek akataya ke kim tawek iya. Fakla ko wosti ana met Israel siya tataka na ke maaselos kain pala. Aok na final Sinai yenos efurwe. Na mes väsinge sham kun na ke elos gadel si kalena. Gadel si kalena. Nara kelos taka na final Sinai yenos efurwe los la lap engupe pashala lap ke me uku pasen kat kel kas me ta long pasase elos kaefit elos intesifi long mayen elos tiaka in mateng masap kenyak na selos ma fak ma katena met ka finne ko sosoko pin pashala all kosfa tang lande ke el mise Milos liinge arudena aksangang yelos banang Moses elfak sang la kara ngararar nasike mut ko na ke fin nga usi na ke Exodus singalia kadindiye anake nga kalem ke metligi utaka masap singa ule Masi kom nipsilangi nange kom folok na ke Exodus singalia met Israel lo saktak sisken final Sinai Kelensi medin malem siak tolu dukun med Israel som niki fel itchap elos taka na yen Moses Sinai elos som niki Refidim utyak na yen Moses Sinai tulokonek lom nuk selo sisken final Sinai Moses el fanyak na final la inosin na singat lem kadel pang na sil final la me fak na sil dalan fak na sin med Israel fulindalik na dal Jacob Kosli mga lem katara na sin meditchap ekingata shukowosyak oana si wonikul ele tapakek ma forsnadal ge posok soklal en auskos mina yuruk kosfinak kosya eliang ulelalak kosya fametlak si fena fela alfakla fela na phone malak ta kosfa macholle lak kosya matan fel shiyak na sik makaina kosfa klan sa paya oena metol pange ensi mga fakmo elki usialo lose dalin priesthood nations matan velin metol lal Moses komin fak maingin na sin med Israel oingi Moses el de fokle pangonen ni met kolan meta na si fak na selos man kayo makadil sapkan na sil na met na kayo at kayo nito po kat fara man kayo makadil fak Moses el fakak maingin na sin lemkat el fak na sil Moses nga fata ka na yung ke sipakan yung matoltol na meta faka in long nga kaskas na siyum elo siya falalal fungikom ingele na tok nara kemeta long persen kata elo skain di confirmation sin Moses Moses singe bakat kaya ito masap na siya na
kain matawag ikas ke covenant jinge na selos. Para matakain nakalimi masharmaya lakalimi. Nara final sugo singaul. Aspe masap un fuko singal dolu. Fakyang idakyang pedako. Kumkain nige mas la. Kipellan leimel dako. Ellutike masap penangan telo rek magan gasinge insewo wo kumkain nige metol mekos. Ke luti sila nge. Pangan me oye sima masap penangan pa tako ke metol mekos. Ma el fak mo lutilan Jesus finolo. Jesus el die un mat pas el fashak na finolo. El mata malutu de los fash na yorol. El matawa kin lutina sin meta fak. In sewo los sa kasha pingan. The tokshan gashaw malalos. In sewo los sa asur. Talos sa pairek. In sewo elos sa fakpep. The fela famalalos. In sewo los sa masin shell. Malakin mas was. Talos fakup. In sewo los sa bakomata. Talos face bakomata. In sewo los sa nasna sin cielos. Talos faliekat. In sewo los sa akiwe yemeta. The pangbangalos talik na din kat. In sewo los sa kalye yakimas was. The tokos island kasao malalos. In sewo kos kemet ak angon yekawos. Kalye kawos. Fakkain guluk na kayo alain kawos in kikiep kay. Kawos yung anek. Arulan in sewo. The yok malani los in kasao. The oingi los kalye met pala. Siya mata metnigi kawos. Narang ata ka sham kun na ke. Kainin met ma en waki kespen na lalfungi singe. Nakatlip sila ke oya singe. In sewo kawos kemet akangon ye kawos. Se eklege mama shaman ya kemelutut se ekaya. Nara ke nga sam kanal Jeremiah. Nga sam kanal in a sense nga kung met kalan sa panitala. Calling sila kung nga eh. Wangan sanan met lang siya ramsing eh. Wangan sanan met lang siya fakak masyos bailan kata masing eh. Kat sway masing eh. Maule kat kinganek sa fal. Kat tuyakin na ralula sa teliyak mutan mo ito na katikala malutiya. Kat compromise masing eh. Ito namita. Na paano nga masap nga pa chisel da kayo nakalimye ki metol mekos. Saptal mekos onkos itkos. Ki pelal tenil ma sima tenay kekla na sin metpalang nga pa church. Na paano nga Paul as a church planter el paila kalimye nga taka injil pa na town sa pun faksi ikaya. Kel samsam na sin met kore na. As a church planter ilang Christ iltiya sa paya me ngan peptay si met. El sa paya min faka kipeng wo faka kalaktiya orek magan kaslan met lan met. Ta kaslan misalan Christ fin saksing intia peleshayak. Na mission silal Paul nge insom narun met peken. In fakelit. Askanin met tolu. Pakipapal lang eh. Met Jews, met peken, e nga ako met lan church. Nga ako met lan church. Fin ko na kime kayok mataka na si mising nge. E katashe uye. Kimulin ngan lasha. Nara nga akong de farkun ka konkun. Masimain nan kalim kaya ba akalim yak yakki. Kelal mekos. Kela tial mekos faslong luong.
fakulan ngon in kalim. Fakulan ngon pap langsi engan misle mongfushesh kaleng orekma wu aru wasongol dolu pasisel sifena limfe wangin masap line maingi. Elosya malan Christ Jesus. Elos unietari molini ko elalos. We naman na kayo ma ikoelos mwel. Ngon pa esimulash. Oy nge ene na pe tanganin kolmolash. Kat ene na intia konkun. Akangon ye sisin siye. Kasoksin sisin siye. Na yung ata ka samsam kun nage spiritual crouching siya ma kapsiyak ki ay penana ki oya sige mulan athletes ma polil daga kapsa na ki metaphor ma nga samsam kune. Nangakom ene na initola pangashika saksi ma isang kunay katyaka. Main ngakom kat akwot na in kasaw. Kat matapaik lasano fulokosi. Nara finkat kita kanon paepalan na phone na in one word lang si single sang nenek. Nara alana kalim na pay me definition si lal Paul kilda ko samsam ki lang si single in kalim kil samsam ki fakulan ngan single. Alright samsam nila nga finnekan kas ki kaslan mo de kaslan lupufen evin wangen lang si yuruk nga na percent press tang ka symbol siya erarar nga finnekan fakakaslan gat eta maluk me na kewa etek na kewa evin ashruk lalalfungin na kewa in mokle all evin wangen lang si yuruk nga wangen. Nga finne kitela malak na kewa. Sang munukin furyak. Evin wangen lang si yuruk. Nga tiye akwoye yakke. Lang siel mong fushesh. Ekaleng. Lang siel tiya sok. Lang siel tiya sifena konkun. El tiya in shefalet. Lang siel tiya ramasafal. El tiya nanka kel sifena. El tiya sign malat. El ti oekla makuluk na sil. Lang sil ti ngan ke makuluk. Elengan ke mapay. Lang sil ti na falek. Elalal fungi. E finshak. E matengin pelin na kaywa. Lang sil ti na wangin le. E funaki kasin pala. Mana ke kitin pel. E mo sangin kas ke siya na kain pasha. E fatui. E tek e fa wangin lepe. Ta etek lasha fakaklas ki kaslan gat tiena fon la. E ki masya fon la e swaslena etako. Na masya tia fon la e fa wangen le. Ki nga talik nga kaskason na talik. Itola ko na itolan talik. E nga nan ka o na talik. E nge ki nga mitmato. Nga sisla o yelan talik. Lilas ki kadin belingi o nakikat ngayteng nagisilngan ok etok kat fangeti sisinsie. Inge nga tafon etok eva fon na iteklak o nakat ilarula na iteya. Inge aslalalfungi finshak elangsi. E masi mayoksin matoluingi palangsi. Ngakulo malap na sinkat ke malutut na wo matakain kasikat ke makatash ke na paana ngaro mayngansi ke katakan ki kaslala elos masum na final sinaya masanging
Kekat palong laurik masilan kat nga katet te siang ang gipesi makot ocean na run Jesus Christ. Eta ikle may ngansi. Men masap nga matakani akkalemiyak ke masap may takyang sil Moses siya. Sudas na masapon po singal pulu ngayon na pa Deuteronomy long ko fosin ke singala ko kat fin mata in karangan yak singan katematakin siya wo. Gat fin tie was singal lime ko ke on ko fa ke Deuteronomy long ko. La katemtain silinga. Na falok na ni fak sila kilo chronicle it ko singala ko siya. Gat fin for laligi makuduklasha. Falok na yurin God. Elematain ka siya long proelasha. Ora, if we don't do that, kat fong will na. Na kaksakin kat kimalutut nila takane, aspesi kasak mauta ka inakalemye. Na insewo ba ka din ng takya, mo na fasi ba taskenge. Pachon singaul. Fasingal da akalemye na siya. Mold na fasi bang kadin de sang elja kulukla nanda ka Pushela unie akkulukela taliknata siya ka akkulukkikatle. Nara ngakom fashengen fashnamit fakulan nga ng galim gimatas kenge na mas mayok ng balangsi. Kat kaksyakin gat kimalutut wowo takana siyesh ki kasyape makusurelangen onso ko makatipsela pienga ngasang tafula infalin kain mengat fala naga shaflay ngal nakaksakin na pa onso kong madaga kasyakat keng na pa na nga sidagun insang fala nakshafyengan kain aklin ko us matagape ingin na inkan vakulo. Saklok nga me misplace onso ko mga akongen direkta onso ko mga sida giningin na papin nga rek makin atak ngan me tulogan niya unshare sila ngan kain aklin ko was mitiget fast na medaki atena ako la onso ko ngan wo kula malab sium damdal pet o si kasloman to open a sium damdal fro ke asloman langwas na euros ke wape damdal Luciana me tolong lu was tolngolit kos ke tolngolya pakasha si matakangen kula malap na an pain kumpe damdal kula ke aslo usan tawagi ang astroga ka dashik mga kula man balab sium damdal kenye ke me ko makalimbingan nage technical issue mga bagam dalak aklin nga lamber checksin damleg lamalap pegi asloman damda kenye damda CP back from Auburn, Washington damlel Samuel Kumfin wangin lagi an Alabama kalimila kumaso ye an bain ko skewa ma daga wika tanale yokshibegi kattaka bain me sisinchi ke malutut mas ngayo ngakula malap la kata na ke lusa siya ngayon kain me kashikat ke mamakat tayang na kaya kadin kain fashilik ke belsinge na floko in kain paikle na ke me mamakate taga sa senior school kun kaya pe na ke malutut ke pela ne tawiya in kashikat me ke mang malutut ma kattaka na kaya nga alinayangan kin lakat kain taga aksa fila lesin singe taga yok samsam kin nagipang si na sil Jeremiah nge nangako mininayin matawag syukpela fkapang na si koma ngakom asa yeke pagka di lakom gipang lakom magat me katako lang na ki makatila ko lang na siya ka kada flokun kakatasa yeke mama asa na bayan ang lela na siya kadin kain tiya kain kun kalansap si me ma taka na sikum ke pel si makachak na molin kain kalan sa balngi
nga mo me nga si fena ki tako nim singi ki mga kan buyak fashing nga nan ga namo me ashkalak ngan kain flokin mamata na sika tajak ta nga kle nekla nga ene na insang na sinkat ke kasha shilak na silnge mayen mga tako ak fashing fin wangen somlak na yuralin pray sikke kashalal nange alena me fototole na panangara nga ingan kinla elukiasta na sikngan kain tako inkan wiko was kemalutut nga pinganalen naknas pray cake moy ngala na ki tafula pinganalen mamakataske inakay kat kayo nara kada fali inak sa fila taka nila sa bange nga finte aklen kom kung finaske backgroundan naknas sikke kada nawala mange sakna sa asya ki me usyan mange panangara pangala palu siya magat kanak fasila kelen misingi naklo ki pello usan andila askamen sa asya gulo malap kote tari to gani kaliye to gani lasha ki pelsinge in fact kulon sin katke katkain to ka sisin si ki me malutut ma asha akkay ko usken ko aswayan kadin kain sülpe osun ke pelsa in kashikat ke malutut si mash kilendi tuwange katagani pray kulo malap no simkat papa ki ko makomesi na siskilen misingi kat ne eken mat kuluk kat palala kum sak na lang sikat kat ngse kat papa karangan yaklom inan fesh na kayo ki fashe di clash layla kalang pakaten lom asisin silangan madalom in wikat karangan kat ken when na dum Jesus Christ kat fakulo amen ay kulo malap pangan do siyan session lash misingi God bless you all. Len mo na siwas ka makos askian laltudan kan filwan na ka ngati interest kalba wikos ke belsinge taka nain skirala recording singe ingia onse konge onlof ko toing olit koske buk madalan nanga skeshida kun nagi keyboard dega when onse konge ngale lang sinapay onlof ko toing olit kos what a friend we have in Jesus askili lagat kan record ye kadin tagadi lipselake ay klamal la pange onse ko asano kina
pressure.